Beleshe. Ne Asere boy the 7th, Asere Kotopon manje. Na de Fanko the 3rd, Asere Kotopon manje. Ne Amakain the 3rd, Asere Kotopon jase. Ke amemachia chemefe ke. Okankwe Beleshe. On the 9th of August, Nigbi Osoha. Wafe wana bakpeshi ye Ofanko Manche Palace. Ni wabafa kaya opobie na wachu kusum. Ke wajejeme wabayo kankwe na ye ayiwaso. Waba wafi hele keba gamashi. Enoho niji the 10th of August. Wonkpe kutu. Ya Asere Kotopon Manche Way. Jamestown, Hanson Road eno. Wabafa kaya agbon bukon wemli. Ni Asere boy the 7th. Eba piti ne eba shwa popoi ya gamashi emli. Hogba on the 11th niji mo wala. Eke eba wala. Sholemo noya. Ni apa ifen wobla abasho wo hia kemani. Fani nemrinche tete ketete. Kejelanga kagbe adanshura. Na eke Asere chiga ni ganji Asere. Ha wo fe afi.